Zaburi ya 27 ndasoma ahatandukanye. Ndasoma umurongo wa 3 n'uwa 4 n'uwa 5. Ndasura nsome Zaburi ya 29. Kuri 3 havuze ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanje ntuzatinya. Naho intambara yambaho no muri yo nzakomeza umutima. Amen. Ico nsaba Uwiteka ni kimwe n'ico nzoza nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho. Kareba ubwiza bw'Uwiteka, kitegereza urusengero rwe. Kuri 5 havuze ngo kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye. Mu bwisho bwo mu ihema rye niho azampisha, azamushyira hejuru ampagarike ku gitare. Amen. Amen. Zaburi ya 20. Ndasoma 8 no ku 9 gusa. Havuze ngo bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebwe tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Ku 9 havuze ngo barunamye baragwa, ariko twebwe turahagurutse turemye. Amen. 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 Ni ukuvuga ngo jewe ndarutse gutarama ku rubuga nidagaduye hagize iminsi. Yego. Ariko rimwe na rimwe ngataramira kuri audio kandi nkumva biranejeje, ndabimenyera. Ariko Imana ishimwe kuko dusubiye gutaramana. Amen. Kubera kuko inyuma yanje hari abandi nabo bashima. Ndashima Imana yaturinze umwaka ushize kuva mu kwa mbere, tukaba tugejeje kuri tariki 5 z'ukwezi kwa 7. Yego. Ntacyo turusha abandi, nta n'icyo twovuga, gusa twese n'ubuntu twagiriwe kuba tugeze kuri iyi tariki. Yego. Itariki 7 z'uku kwezi kwa 7 k'umwaka ushize, nagiye ahantu ndasenga bisanzwe. Yego. Ndasenga ari icyifuzo nari njanye imbere y'Imana. Hagiye kuba ku itariki 8, nanone ija gusenga. Yego. Ndavuga ngo Mana, uku kwezi kwa 7 kuri iyi tariki ngushize imbere. Amen. 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 Kuko Zaburi ya 27 nayihawe ari nk'impano. Yego. Kandi nyihabwa ntabasha kuvuga. Kandi nyihabwa atari uko ndi ku ishuri cyane rya Bibiliya ngo narisomye numva riranejeje ndigira urwibutso muri jewe, ariko ndihabwa saa 11 muri 2011 mu gitondo kare bwari bwije muri jewe, hari mu gicuku muri jewe mu bitekerezo, ariko Imana irangoboka impeza ijambo. Amen. 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 Kuri wa tariki 8 rero somera ijambo hanasomye kuri 3 rivuga ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera, Mana, umutima wanjye tuzatinya. Amen. Ndataha tariki 9, tariki 10, 17 bwari bwije muri jewe. Yego. Bwari bwije muri jewe. Ariko naboti hari indirimbo yagiye aririmba nyinshi kandi ziza. Ariko twataramye numva iyo ndirimbo ngo ndavuga ngo Mana asandi kuko twataramye. Uririmba. Naboti yarivuze ngo mumenya mumuyeke uyo shetani ukaenda damu naye
hazina naona kitu la besha no kuteranya lelelelelelele agabateranya. Tekereza ukuntu Satani ngo yasanze Adamu muri Edeni. Adamu aguwe neza, Adamu ngo ari mu murima w'Imana, Adamu nta muruho yari azi wo guhinga. Yego. Adamu yemerewe kurya imbuto zose, ariko gusa Imana aramweho igiti Adamu tukakiryaho. Ariko Satani ngo aramubwira ati barakubeshe, barakubeshe. Amen. 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 Ariko Imana muri iyo minsi 17 bwije muri jewe. Yego. Bwari bigorobye, ariko uzi wacu imvura yahindaga kuri runundu igihugu kikasitana. Ariko Imana ibi iruhande rwanje, kuko nasenze imbere y'igenda avuga ngo Mana, naho ingabo zabambira amahema kuntera, uzabana n'umutima wawe. Amen. Ndashima Imana rero kuri iyi tariki ko mpangarura Imana amashimwe n'ururimi rwanje. None ni tariki 6 turi mu tariki 6 z'ukwa karindwi. No kuvuga ngo imbere yanje hasigaye iminsi 11, hasigaye iminsi 11 kugira ngo ya minsi 17. Ariko asandi kuko nshimye mbere y'iminsi 17 tarayigeramo. Amen. 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 Ndashima Imana yaduhaye nibature nk'umuvyeyi. Yego. Tukonka amabere ya nibature. Amen. Tukonka amashereka muri nibature. Amen. 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 Nibature twayibonye turi bakuru, turi Bujumbura. Yego. Ariko yasa nkaho twameze amenyo, tuzatwonka amabere amashereka ya nibature. Yego. Nibature yadutera andi maboko, idutera andi maguru. Yego. Mana turemeye ibindi bitekerezo muri nibature. Haba nibwo twogira umwaka tutavuga muri nibature. Yego. Ariko amashereka twose aradutunze. Amen. Amen. Impuruzi n'ubuhanya bwa Mukinanyana. Yego. Uko hari ikigwa kivuyemo. Yego. Amen. Amen. Mana mu mihengeri no mu mvura. Mana zikomeze kwitwa Imana. Yego. Mu kwa 8 Imana ibana natwe, mu kwa 9 Imana iratwiyereka, mu kwa 11, mu kwa 2, mu kwa 2 tuja mu ntambwe z'ibiriyo. Mu kwa 3 tuba mu biriyo. Mu kwa 4 dusoza ikiriyo. Mu kwa 5 dusoza ikiriyo. Uku n'uyu munsi turi mu kiriyo, ariko Imana yabanye nawe. Amen. Pole cyane abantu babuze ababo. Twese turi muri parikingi, ko turuhuka abandi bakurira. Yego. Ariko twese hari igitondo kimwe tuzataramana. Amen. Amakuru y'uzatubayeho. Turi mu kibuga abandi bagore baciyemwo bitwaye neza baraturinze. Yego. Turi mu kibuga abandi bapapa babayemwo bahuye n'intambara z'ibikonyozi, abo bose baraturinze. Abahungu n'abakobwa bahabataha. Hari umwanditsi wavuze ngo uhereye kuri sogokuru Aburahamu ngo abera b'Imana bazabataha uko bwije nuko bukeye. Nta munsi n'umwe ndarenga ngo abera b'Imana badatashe. Amen. Amen. Ariko aravuga ngo Mana we dutungishije gusa ubwenge ugira. Uko tubaye gusa mu bwenge bw'Imana. Dutungishije ubwenge bwayo ni neza yayo igira gusa. Yego. Ariko muri zo zose mbabwiye bwari bwije, ariko hari ibindi byiza Imana yakoze biruta izo ngizo mvuze. Amen. Amen. Nukuri ndashima Imana kuko yatugiriye neza cyane. Yego.
nakoze ingendo nyinshi kuva muri ayo mezi yose mbabwiye. Nazamutse imisozi, nagiye ku mukikira wa Tanganyika, Yego. hakaba ubwo wisanga mu bantu ukavuga ngo ariko gira ubwenge, ariko Imana ikamigweza kuvukana n'aba bantu usanze, igasubira ikagushungera ikaburira mu ihema igutijije. Amen. Amen. Ndashima Imana yandeze muri izo ngendo zose. Ndashima Imana yaturinze impanuka mu mihanda, turinda impanuka zo mu bitekerezo, turinda impanuka zo mu mutima. 2008 turi mu nkambi, hari umugabo waje kubwiriza mu nkambi Musasa iwacu, mu nkambi iwacu. Yego. Uwo mugabo atuye muri Amerika, nta mpamvu zo kumuvuga izina. Twari tumaze umwaka umwe mu nkambi. Twashyize mu nkambi 2007, 2008 aza mu ivugabutumwa atubwiriza ijambo ry'umumama ry'uyu mugore w'umupfakazi wari ubana n'umugabo we, azi ko ari umuyumbe, amaze gupfa baza kumwishyuza, aje kubwira Rishata ariko tuwabona ideni ko bandembeje. Tuzi ko umugabo yataramiye Imana. Elisa ngo aramubwira ati none se ko bakurembeje ufite iki? Ariko uwo mupapa arakubwira ngo mu kibazo uzuceceka tukadusaku. Ukazakuburanira. 2008 iryo jambo naryo ni ukuvuga ngo ryabaye ukuguru n'inkoni umuntu azabasha guhagarariraho mu kibazo. Amen. Ni ukuri Imana ishimwe yatwigishije ijambo ryayo ku buntu, ikaduheza abakozi b'Imana bakatureresha ijambo ryayo, bakaturera neza. Amen. Amen. Muri izo ngendo twagiye tubona mu Imana. Muri izo ngendo hari ibisharirira umutima cyane, ariko ndashima Imana kubwa niba turi kubw'igitaramo cya buri munsi mu rukerera, ku mugoroba, igihe cy'amakesha, igihe udafite amamega, wabona amamega wategera amawodiyo bijya zose byari bimeze nk'ikirungurira, bikabasha kururuka ukumva umutima uranezerewe. Amen. Amen. Hakaba ubwo telefone izima ariko bwacu yasubira kwaka, uwategera odiyo uhaye wumva umutwe wawe usuma, ukumva ibitekerezo bigenze neza, ukavuga ngo man, ariko uyu muryango waje hageze. Amen. Ndashima Imana rero yatugiriye neza. Twari dufite igiterane twagisabye mu kwa mbere, igiterane cyabaye kwa gatanu. Ntabwo byari byoroshye, ntabwo byari byoroshye. Hari kurira kwarariye umuntu, nyamara mu gitondo impundu zikavuga. Ahari bwaba bwije mu buzima bwawe, nyamara wihangane, musekura atambitse. Amen. Amen. Imana ibana natwe, Imana ikoresha ibibindi n'ibimuri, Imana ikoresha ibinyantegeke kugira ngo ibinyembaraga bikorwe n'isoni. Imana ikorera igiterane, ibikona biragemura, abana b'Imana bagubwa neza. Amen. Amen. Igiterane cyiza. Yego. Ashima Imana yatanze ihumure mu giterane. Imana ishimwe. Amen. Ashima Imana yambitse abapfakazi kubw'ineza yayo gusa. Yego. Amen. Amen. Uribye aravuze ngo Mana ntumeze nk'abantu, ngo kandi ntuzi ukora nk'abantu. Imvugo y'Imana ihuye n'iy'abakomeye. Yego. Ashima Imana yaturindiye abana mu rugendo rutari rworoshye, mu ntambwe ku yindi, ariko Imana itugirira neza, iturindira abana. Amen. Amen. Benshi muri twe muri Nibature bari hano barabizi, Yego. nubwo tutabivuga mu mazina ariko barabizi.
yeme asandi ko Imana duhaye basaza bacu iduheza Amen. ba papa iduha bakuru bacu muri Yesu nasanze Amen. nta bandi bavandimwe baruta umuryango wa Nibaturi avuze neza umuyobozi n'ukuri Yego. dore kubwira abantu amakuru ya mama Kamariza sindabona mama Kamariza ni kuri telefone ariko mbabwira uburyo yasenye kuja muri Israel bakamambira ngo dusubire nko mu impu ngasura nkabasubiriramo uko sindabona mama Kamariza Yego. kababwira amakuru ya mama Mary ni kuri telefone Yego. amen Amen. kundi twavukanye Cyane. kababwira amakuru y'abandi naje nzi muri Nibature ni ukuvuga ngo Nibature ni umubyeyi Yego. nongeye gushima Imana yaturindiye abana mu ngendo zitari zoroshe Imana ibaheza abana Imana ibarindira muri ubu butayu Imana ikora ibikomeye ibona ko ari ngombwa ibakura hano ibajana ahandi naho ni mu isi ariko ubutayu burarutana Yego. data wabikoze ahabwa icyubahiro Amen. turi mu mahanga turi mu butayu bw'i Burundi ariko yeme ndashima Imana ko so tubona amazi zo tubona isoko amazi hayavamo Yego. shanza mbitekereza umwaka ushize nkavuga ngo Mana urakomeye urakomeye ninde wari uzi ko umwana yo kwiga tuzacugurisha inka ngo yige ariko ni ukuri abana bize maternelle turi i Burundi barangije amashuri abandi bari mu wa kaminuza mu mwaka wa kabiri abandi ko barasegiye muri segonderi Yego. izo ni imbaraga z'Imana Cyane. Imana yakoresheje bene data baduhaye indaro bubaka amazu Imana itanga igihe ngo tuje kuba Bujumbura baduheza aho turi ni igitangaza gikomeye kwishura inzu utagira akazi Yego. ni igitangaza gikomeye kugira ngo ukwezi gushire wamubwira nyiri igipangu ngo ngwino kwishura izo ni imbaraga z'Imana turi mu cyiciro cyo gusoza umwaka y'amezi 7 ashize ndashima Imana kuri aya mezi 7 kuva mu kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 7 tutarasohoka mu nzu kubw'ineza y'Imana gusa Amen. 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 ndashima Imana ko tutamanitse inanga tugeze mu Burundi ngo tubone impamvu mukinanya nende guheza umugisha Mana y'inganji oyaye natwe turi abanyamirimba mu kabirabira twaciye ku kiraro nta mwigwasi uhari intambara yabaye ariko Imana tukayibona tuzabuka Rwiko kurara hakurya ya Rwiko kandi mbere yacu hari mu bibira by'ababembe gusa twari tugoswe n'ababembe ariko Imana ibaheza gusinzira tuhamara iminsi 2 Yego. kugira ngo tuzotaramire Bujumbura dutaramire n'abari mu mahanga Amen. amen Amen. Amen. ijambo ryatumye ashima Imana ngiye gushima ni marasoze Yego. niyenga nagiye gusenga kurirana n'umurundi ngo bari barakiri imyaka 17 mu mpimba Yego. ariko yaragizemo imyaka 4 ni ukuvuga ngo yarasigaze imyaka 13 Yego. mbona bahagurukije wa murundi ngo hano hari umuntu ngo warufunzwe n'imyaka 4 ariko yarakiri imyaka 17 ariko dore ngo uyu baramusohoye baramubwira ngo se zagenze gute yamamvuga ngo jewe gusa ico nabonye bancira imyaka 17 nari ntarabura natse kubona kandi bazanye kete kubw'amasengesho yabo ntazi none natashe ndavuga ngo abangaba muryango wa Nibature na urimo Amen. data wamwe ashimwe Amen. manyana yanje yari yaboshwe kandi abohwa nabi Yego. bamwe bazabiringira bakomeye ngo bazobaburanira ariko nyamara abavoka bakananirwa Yego.
ariko mubyeyi wiyirije ubusa, umupapa wiyirije ubusa wo muri nibature, abakozi b'Imana bahumiriza babwira Imana ngo Mana usanga imfungwa ahantu zigorewe, mu gitondo bakaza ngo wewe taha. yego, ndashima Imana kubw'uwo manyana yaje Imana yacyuye, akaba ari mu rugo yaravuye muri pizo, tizari zoroshe. yego, ni ukuri nabonye uwo murundi umutima ukaza usukumwe nkavuga ngo Mana we mpaguruke mvuze induru, ariko ndavuga ngo nzoshimira muri nibature. Yemwe ni ukuvuga ngo Imana iri mu kazi, Imana kirakora. amena, Amen. amen, Imana kirakora, Imana kirahagurutsa abarwayi, Imana kirishurira abantu mu bitaro bagataha. nta mwene wabo wabasuye, nta mwene wabo wabohereje ifaranga kubw'amasengesho hirya no hino. wa undi umurinzi yavuze ngo isi ya none ikeneye amasengesho y'abera. ni ukuri abarwayi ko barava mu bitaro bikomeye bari batuye imyaka kubw'amasengesho, bakabasezerera bagataha bakishyura. amen, Imana ishimwe kuko Amen. umuvugo w'iyo fungu narayibonye, numva ndera nibashimwe yose karapfukumuka karaza. Imana ishimwe kuba abakristiani Imana yacuye. Ngiye gusoza rero, naratekereje ngo Imana nimba umwanya wo gushima nzosenga. Imana ishimwe kuko tukiri mu buntu bwayo. Naravuze ngo ntabwo intambara zizobura kandi n'amahoro ntiyohoraho keretse Yesu gusaje tukaje gutaramira mu ijuru. Ariko ibikanga umutima n'ibikanga ubwenge, ari wowe ba Yezebeli turaturanye, bari iruhande rwacu, ba Goliyati y'umukoza mu gitondo bari iruhande rwacu. ariko reka nguhumurize ngo naho ingabo zabambira amahema kudutera, umutima wawe ukomere. za mbaraga watangizanye, za zindi Karebu yabwiye abandi ngo nubwo muhaye musuzugura ngo ndashaje, ariko za mbaraga kuva umunsi nakira Yesu ndacyazifite. ngo baramubwira ngo urashe Heburoni niho hasigaye. arababwira ati muhampezi, za mbaraga natangizanye i Heburoni, imbaraga Imana intijije zarwana kandi zahanesha. amena, mukomere, dufite Imana. reka ndirimba ivensi imwe y'indirimbo, nimara nsenge numve ko umutima waje utuza. yego, nari nifuje kuri umwami waje Yesu ntiyohinduka, yitwa Emanuweli, Imana iri kumwe natwe. n'ukuri njyewe sinzatinya, ndi kumwe nawe. n'ukuri njyewe sinzatinya, ndi kumwe nawe. je numva mpagijwe n'uwo Yesu namenye. uwo niwe gisubizo cy'ibibazo byacu, uwo niwe gisubizo cy'ibibazo byacu. Satani abarwanye mitima yacu, nyamara dufite uwo twamenye, ni Yesu Kristo, niwe murengezi wacu uje uturengera. Satani abarwanye mitima yacu, nyamara dufite uwo twamenye, ni Yesu Kristo, niwe murengezi wacu uje uturengera. mimi nimesikia, nimetosheka. Yesu katika maisha yangu yote, kwa kweli mimi sina haja na Mungu mwingine. Kwa kweli mimi sina haja na Mungu mwingine. Mana we ndaguhimbaje Mana. uri Imana mu gitondo, uri Imana mu mugoroba, uri Imana umuseke utaratambika. wa mugoroba ku itariki 7 Imana bwari bwije,
wa mugoroba ku itariki 8 Imana bwari bwije. Mana we 17 bwari bwije. Ndagushima ko ngaruye amashimwe ngihumeka. Ndagushima ko ngaruye imishimwe Mana. Uru rukerera amasageza. Taco twatanze iki kibuga twicayemo. Hari abandi bamama bari bahicaye twicaye. Ariko turashima ko twongerewe ibi. Tukaba twicaye muri iki cyumba Mana. Ari we duha tuvuga Mana. Sandiko witamuriye mu nkingi y'igicuma. Aba bose bagaruye amashimwe, aba bose bagutaramiye, aba bose barayinkera bataburaye, aba bose barayinkera batabuze icyo bishura, aba bose Mana bafite imitwaro, aba bose baremererewe, aba bose bwishe muri bo. Uri Imana uri mu kazi gakomeye Mana. Mu kuboko kwawe kw'iburyo uzuye ibihumuriza imitima y'ababuze ababo. Mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibihumuriza imfubyi n'abapfakazi. Mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ababesherwa Mana. Mu kuboko kwawe kw'iburyo hari abagendana ibisebo. Mu kuboko kwawe kw'iburyo uzukuraho ibisuzuguriro Mana. Mana we ndaguhimbaje Mana. Ndaguhimbaje Mana. Ezo umugisha batekereje neza kubwo gutekereza igicaniro cy'umuryango wa Nibature. Umuryango wa Nibature waje uri umuzeyi. Umuryango wa Nibature wa Mana we. Ezo umugisha abayobozi Mana. Ezo umugisha abataramyi ba Nibature Mana we. Turi mu bihe bikomeye Mana. Urugendo twatangiye rumwe imisozi iterera. Rurimo imisozi irimo ubunyereri n'urubobi rwinshi. Ariko uri inkoni tuba tugenderaho mu bihanamanga. Uri inkoni zituma tuvogera inzuzi z'ibibazo Mana tukabasha kwambuka tugaka